Do kraja ove lekcije čitat ćete nova korejska slova. Bez pamćenja. Idemo. Zapamtite tajnu hangula. Svako slovo je oblikovano kao vaša usta kada ga izgovarate. Evo slova. 기억, Zvuči kao G _K. Mjesto je stražnji dio jezika. Sada dodajte samoglasnik i slušajte. 가, 고, Evo slova. 니은, Zvuči kao N. Mjesto je vrh jezika, gornja desni. Sada dodajte samoglasnik i slušajte. 나, 누, Evo slova. 리을, Zvuči kao R _ litara. Mjesto je vrh jezika, lagani dodir. Sada dodajte samoglasnik i slušajte. 라, 루, Spojite suglasnik i samoglasnik i dobit ćete slag. Kao građevni blokovi. 가, 고, 나, Vaša je tura. Pročitajte ovo naglas. Pauzirajte ako trebate. 가, 고, 나. Fantastično. Upravo ste naučili 3 suglasnika. Već možete čitati više korejskog nego jučer. Sada to zapečatite. Idite na korean.viasaum.com. Besplatna praksa, bez prijave. Link je ispod.